Sa balita na sa hinampag, una kita na sa tennis, ginlutos ang Pinay tennis player nga si Alex Eala, ang two-time Grand Slam champion. Kag world number 2 nga si Elena Rybakina sa straight sets, 7-5, 6-4. Sila pagkatubangay sa round of 16 sang 2026 Berlin Open. Isa ini sa pinakadako nga upset nga nahimo ni Eala sa iyabugos nga career sa tennis. Ang Kazakh player nga si Rybakina among reigning Australian Open champion. Kagamuman na ang nagbulsa sa 2022 Wimbledon title. Ikalima na ini nga tiyon nga natumba ni Eala ang isa ka top 10 player. Kag ikaduwa nga best nga napiyad din ang second seed sang tournament. Matapos nga na-upset man si Eala si Palis world number 2. Higa Swatik sa quarterfinals sa 2025 Miami Open. Balos man ni Eala matapos nga gilutos sa ni Rybakina sa round of 32 sang Italian Open. Nagapang 35 subong ang Pinay player sa world ranking. Sang nagligad nga sa na ang ni Eala ang WTA 125 Birmingham Open title. Nagsulod sa bilang wild card sa WTA 500 tournament. Sunod kay Eala, tuman niya kalipay sa iya performance sa imbukada sa iya kampanya sa Germany. Ginlutos niya 7-5, 6-4 ang Queen's Club champion nga si Donna Vikic. Antes man sila na biktima sa Rybakina. Sunod nga tubangon ni Eala ang world number 6 nga si Elena Svitolina sa quarterfinals. I called my dad. What did he tell you? I don't know. I just said, "Oh my God!" We were just screaming, and my mom was there too. And I don't know. I'm really happy. Yeah. This was an incredible performance. You just beat the world number 2 on maybe her favorite surface, on grass courts. What did you think of the match? Ooh, I am a little foggy right now. I think, I'm still shaking, and I was shaking in the match point too. But no, I'm really happy with today. Of course, it could have gone either way. I think there were really tight moments in both sets, and of course, she's an amazing player, and yeah, she's the one to beat. So I'm happy to have been able to share the court with her again. Si Alex Eala.